Puo ya Tonakgolo e ne tsepame tsosoloso ya moruo, mathata a bakilweng ke COVID-19 le ditlamorao tsa melao ya thibela metsamao. Mmuso o tla sebedisa diranta tse ka bang dibilione tse 170 kgodiso ya moruo. Mathabatha o re projeke e kgolohadi ya Mosina Makhado Special Economic Zone ho hlabolla moruo wa profense e tla phethelwa selemong sena e le moralo wa ho fehla mesebetsi. Tonakgolo e boetse ya bolela ha mmuso o batla ho ba le tsamaiso e hlokang bobodu le hore ba molato ba nkelwe mehato. In this regard, we will work with the National Prosecuting Authority to support all envisaged prosecutions of wrongdoers. We will support the Asset Forfeiture Unit in their mandated task of recovering every single cent which was stolen from our government. Megabohanyetsi ha ya kgodiseha ke ditshepiso tsena tsa Tonakgolo le ho ipiletsa hore raporoto ya SIU e tsebahatswe phatlalatsa. From 2013 mamthake 2022 a gona le mo motho o motho ya go botsang yena gore no re tlo recovera ditšhelete tše from motho re tlo tšea dithoto tše go motho ge ke bolela le wena jalo o ka ntlwana swiswi. What we would like to see is to support him, but avail those reports to the public, avail those reports to the members of the legislature. Ka Northern Cape, Mmuso wa Tonakgolo zamane solo o batla ho ntlafatsa maemo a tlhoko ya mesebetsi ho batjha le kgodiso ya moruo e leng diperesente tse 37 tsa batjha ba sa sebetseng. It's an indictment on all of us. It has risk crisis proportion. There are young people who are 30 years old who have never had an experience to work and earn an income. So we'll have to work with an accelerated speed to ensure that we turn things around.